Glad. Nakon smene ovo je obrok. 10:30. To je večerašnji trening. Koliko voliš ovaj sport i šta ti daje motivaciju? Pitanje koje sam sebi postavljam. Motivaciju mi daje ova medalja. I ne smijem da izneverim svog trenera koji mi sastavlja plan ishrane i treninga. Pun sam emocija. U sebi negde u nekom ćošku imam jaku želju da završim ovaj dan sa ovim treningom. Da ne izneverim, kao što sam i rekao, svog trenera. Iako je bio dosta težak dan na poslu. Nema stajanja, nema odustajanja, a to će se isplatiti. Idemo. Ova medalja, jer pored nje jako želim drugu. Možda i još jednu, ali želim i diplomu i jače mesto na sledećem takmičenju.
ogladnela duša od treninga. Sjajno postavljanje obroka. Kupus salata, zelena paprika, brokoli, nalivene 2 kašike jabukovog sirćeta. Ima tu sve ovo od začina. Beli pirinač 50 grama, 100 grama višanja, 150 grama junetine. Pola 2. Jo bože ljudi, kako je lepo. Kakav pogled. And you make me feel like a rebel.